Dober dan. Danes smo z sinom v Turčiji. Bomo naredili danes en polet. Sine, kam letimo danes? Iz Esenboge v Ankari na letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani. Tako je, danes letimo nazaj v Slovenijo. Danes smo naletela sem, danes smo letimo povratni let. Planirana višina za križarjenje, tako rečeno, cruise altitude je flight level 370. Ja. Zdaj verjetno bodo se kontrolori držali najnega flight plana in naj bojo pač dali na Tako. 370. Ja, to je zdaj začetek, mi da smo zdaj prišla sem in zdaj bomo naredili cel postopek. Edino, kar nismo danes upoštevala, vremena nismo dala v živo, z tega, ker je lepo, dansko je cela Evropa je v totalni megli in potem ne bi nič mogla kot to tako tripa to. To je normalno. To zato, ker imaš mapo, tam vidiš spodih na levem ekranu. Tole. Ja, če boš to z X-u, ker zdaj v bistvu... Bom z X-u, ja. Vidiš? Z X? Ja, zdaj pa se drži, vidiš? Zdaj pa je Super, tam. super, ok. No, v glavnem, edino, kar nismo vremena, ne bomo. Vse ostalo bomo pa dansko popolnoma... Realistično. Čist realizem, tako ima za biti. No, skoraj čisti, no. Normalno, ne. V glavnem, če si za to, bi mi dva začela. Ja. Sam postopek začneva dansko 1 uro pred vzletom, ampak mi malo skrajšala nekje pol ure pred vzletom. Tako da, to je to. Dansko nič. Dala boma, kar da naj začne da začnejo priklapljati letalo na elektriko od odzuni. Evo ga, tu bo zdaj elektrika se priklapla. Pa tudi kovčke, pa to, pa catering še ponovadi prej naredimo, ne. To je ta zadeva, preden prije, ker dansko potniki so še na terminalu od znotraj, ne, tlele. Čakaj, da lahko Jetaway poveže, da je... Ja, lahko malo pogledamo, že ta čas lahko malo pogledamo, kako lepo letališče je to, ne. Esenboga Airport, ne. Zanimivo je, da se Jetaway grejo iz 2 štukov. Ja. Oziroma prehodi se to, potem pa greš preko Jetawaya na letalo. Tako. V bistvu sta to, Ja. čeprav vidim, je tele na najnem, midve so na parkplacu oziroma na vratih 1:0 in klele gledam, sta To je pa dva za- Jetawaya. Ja, to je za one tovrke avione 747, ker ima dvojno pricavanje. Veš? Ja. Se pravi, to je v bistvu rezerviran za heavy. Ja, tako, no. Midva sva vseeno dovolj pomembna, Ja. da imamo vso pravico tukaj. Pa recimo tudi zdaj bomo kar dala, da ne začnejo s prtljago še, ne. Kakor zdaj vidimo, ne, letalo se zdaj polni z cateringom zadaj, zdaj bo začela hrana, ne. Elektriko imamo, Elektrika malo preklopne. prtljago začel ukrcavati, se Ja. vidijo že vrata, ko se odpirajo Ja. za prtljago. Pa tudi recimo Jetway še, ne, Jetway še ima to, evo ga, Jetway nam bo tudi preklopil še. Danes imamo pa vse pripravljeno. Ne. Vrata, poglejte, so odprta na ena. Ja, se že, evo se že. To je to odlično. Glavno, Evo ga, vlakec je pršel, čopa puha. to bomo zdaj stil vse, kar se dogaja, ne se dogaja od zunaj, ne. Cuk je pripeljalo. Ja, dobro izgleda, ne. Ground. Začeli pičiti kovčke gor. Evo ga, kovčke že vlaga, catering je naložil. Eno letalo je odzadaj v pristajanju, oziroma, več ga tam gor zraven. V glavnem, to je to. Nič. Te lahko prosim samo še nekaj, da daš na zunanji pogled. Ja. Malo pomanjši. Tak. Daj ti, ker ne vem, kaj reči. Za thumbnail seveda. Kaj za? Thumbnail za sliko za YouTube. Ja. V redu tvoja kontrola. A to si zdaj sliko? Ne, nisem to slikal. špoj? Pol bom, ja. Ok. Ker ne morem editati, ker bo verjetno preveliko datoteka. Aha. Ali pa razen če
Dobar, pustimo to smo pol menili. Razen če se verjetno ovo popol, se to to ima pol 3 deli dala, ja. Ja. Znači, če si za to, bi jaz začel s proceduro. Seveda. Glejte, uporabite, učite se, fajn je, zanimiv je. Ampak tega ne uporabljati, ker to je znanje, ki se lahko tudi uporabi v kakim drugim namene, ne? Do not do this at home. V glavni gremo, baterija 1, 5 sekund. Baterija 2. Klapljamo. Tole zdaj zihar Al-Qaida gleda. Kako se to dela? Takle, external power imamo, zunanje napajanje, klapljamo, evo. Zdaj smo priklopljeni na zunanjo. Odlično. In to je to. Pa gremo pripraviti monitorje. Pa vse stalo. Self-test in progress, maximal 40 seconds. Ok. Zdaj si bomo naštimala kontraste. Računalnik potrebuje nekje, se pravi, ta postopek, ko ga mi zdaj delava, ga delava dejansko pol ure preden, ali pa 1 uro prej, preden sploh pride, ne, tukaj zadaj so že vrata odprte, ja, za kargo. Ja, bomo mogli kar pohiteti, ja. Mislim, nimamo tako velik časa. Dobri, tole bom kar umiral, da ne bomo kakve napake delala. Se parčer, taksirati, moramo pushback, moramo imeti čez 19 minut po moji uri. Ja, takrat imamo slot, ne. Ja, takrat je najn slot, ne. Če ne prije v pravo čas, ne bo problem. Čas rezerviran za najo 2. Ja, ampak v redu, no, to ni takega problema, kad zgleda, da ni ravno. Ja, moramo pa povedati, da danes igramo preko live air traffic control, ne? Tako ponovadi. Tako kot ponovadi, ker mi da dansko že letiva samo še v live, ne? Kar pomeni, samo še v živo, ampak če hočeš v živo leteti, treba imeti nekaj znanja. V glavnem, kakor vidite, to je to, gremo se, vklopljamo navigacijo, enka, Adairs, 2, Adairs, 3, čakamo. Odlično. Evo ga, on battery control. Fire test. APU to fire test, ok. Engine 1, fire test, ok. Engine 2, fire test, ok. Fuel pump. To, fuel supply, jest v redu. Cruise supply, se pravimo, samo če tukaj še oznake za test. Lights test. Merry Christmas. Merry Christmas, mi rečemo temu, ja. Še spodaj lahko pokažeš, kako vse gori. To v bistvu, vse je klopljeno. To se uporabi, kadar, da se testira, če katera lučka ne deluje. Tako. Tako da v bistvu tista lučka, ki ne gori v bistvu. Ko pilot opaziš kako napako, kje? Ne, zaenkrat ne. Ok. Fire test, ok. Gremo, emergency exit lights, arm, no smoke, on, seat belts, on. Super. Navigation lights, on, wings lights, on. Ok. Ljudje bojo zdaj vedeli, da mi dva začenjamo z proceduro. Ok, znači zdaj bomo pa, zdaj bi pa kar poslala, nismo še povedali, danes imamo virtualnega kopilota, ko bo dansko zdaj začel z proceduro, on bo šel zdaj ven na obhod, pogledati letalo izven. Samo zvočni efekt je, ampak vseeno program preveri. Ja, dansko on bo pogledal vse motorje od odzuni, če bi bile kakršnekoli poškodbe, karkoli, narobe, bo preveril in bo prišel noter. Midva pa bomo začela z nadaljnim postopkom pred letom in sicer greva na... To je bolj letalski inženir, ker sem jaz kopilot. Tako, danes si kopilot, ja. Ja. Ker ta let je zelo pomemben. Midva, kadar letiva, je to zelo, zelo pomembno, zato imamo vedno 3 člane posadke. Ja. Se letenja tiče, potem pa seveda še stevardese. Tako, Aleš Novak bo danes pilot. I'm out for the walk around. Ok, gospod gre ven pogledati letalo. Ok, midva pa gremo z
z izpolnjevanjem procedure naprej. Kaj je pomembno, danes moramo prvo narediti flight plan, ne? Ko smo ga že prej naredila, ampak to je to. Zdaj pa kar greva iz letališča, današnje letališče je oznaka LTAC Lima Tango Alfa Charlie / gremo pa za Ljubljano. Ljubljana, Lima Juliet. Tako je. Cek. Enter. Ja. Vratek. Ok. Štima, kopilot. Štima. Številka današnjega leta je? 150, probaj. 150. Ne, to je fiksna. To je ena številka, to ne more biti od drugega. Cost index? 8. Pri Airbusu A320 je cost index vedno 8. Recimo pri Jumbo Jetu Boeing 747 bo verjetno po vsej vrednosti drugače. Današnja višina leta? 370. 370. Flight level 370, kar je 37 tisoč feetov, kar je približno dobrih 12 tisoč metrov. Višina, ja. Na zunanji temperaturi minus 52 stopinj. Kar mrzlo, no? Se je treba fejstati. Kar mrzlo, ja. Kopilot, današnja teža z gorivom, letalo in posadko? Ja. 46, 3, 25, 8. Lahko še enkrat poveš lepo, prosim. 46, 3, 25, 8 skupaj je, izračuni. Je 60, 71,3. 71,3, ok. Block fuel. Koliko je block fuel? Block fuel je 9074 kg. To se znači oznaka 9000. 9,0 ton. 9,1 je tako? Ali pa 9,1 bilo kaj. 9,1, tako je. Ok. Redu samo da napišem. 9,1, ja. Najno gorivo pa je trenutno 1140 kg. Tako da imamo do toče slabeš 8 ton. Slabih 8 ton goriva. Zaprosimo za 8 ton goriva. Slabi. Upajmo, da nimajo visokih cen. Ja, upam, da nimajo cen, Ponekod se zelo namazam, kar se tega tiče. Koliko smo rekla? 9074. Majčka. Takle. Dobre. 11 minut. Koliko imamo skupna teža? 62,2. Ja. Ja, v redu, 62,2. Ok. Gorivo se bi točilo naj. Ja, gorivo se toči. Payload. Koliko je payload pol? Se pravi, kar je poleg goriva? 25,8. Je z kovčkim pa z prtljago. Ok. Aha, jaz mislim, da je to 0. 25,0. Ok, 15. Gremo za flight plan. Zdaj zaenkrat, ja, zdaj smo pa v situaciji, ko bi bilo treba preveriti nine departure. Atisa nimamo, ker ga ni, tako da jaz predlagam, da frekvenca za departure je 129 425. Se pravi, to je vse v tonah, se pravi, nine payload je 25,8 ton. Tako. Smo rekla za... Samo da nekaj še vidim tlele, če mi bo tole sprejemalo, da testiram, ne gre, call 1, VHF 2, 275, 124, 265, smo pa rekli 129, 129, pa boš ti kar povprašal ga, 425, 425, Ops. 129, 425. I'm back, no issues on the walk around. Ok, very good. Letalniški inženir je prišel nazaj. Samo malo, da tole še nekaj zrihtam. 129 je, ne? 425, ja. Mi daš na mapo lepo prosim, da vidim kakve frekvence malo? To je to. Samo ta? To je ta zaenkrat, ja. 129, 425. Najbolj, da kar preveriš, poveš. Pa zaprosiš za, ko je že, tole ima malo, večka. Ja, no, zdaj boste slišali, kako moj sin upravlja kot pilot. Naloge.
Lahko začnem. Lahko začneš. Preprosto to daš pisal. Ok, gremo. Okay. Turkish Control, good day. This is Adria 150. We are an Airbus A320 at gate 120 at SM Boga Ankara Airport, requesting IFR clearance to Ljubljana with no information. Adria 150 Ankara Control, hello. Grid reservation via Salgo 1 Alpha departure, runway 03 right, squawk 3204. Kaj rekel sklop? 03, daj še enkrat za... Say again, squawk please, Adria 150. 3204. 3204. Okay. Clear for IFR to Ljubljana, runway 03 right for departure, squawk 3204, Adria 150. Via Salgo 1 Alpha. Adria 150, repeat second correct. Q&A pa nama ni dal, ne? Verjetno bo... Ankara Control, good day. EasyJet 225 at gate 125, request clearance IFR to Gatwick. Znači, jaz bom zdaj tole frekvenco ugasnil za trenutek, da bomo mi da lahko miro delala. V glavni, squawk je, smo rekli? 3, 2, 0, 4. 3, 2, 0, 4. Avtomat, ko dam yes, 3, 2, 0, 4, identification, yes, ok, to je to. Predlagam, da gremo na box, dal je pa pisto 0,3 desno, je tako? Ja, tako kot ima v flight planu. Tako kot ima v flight planu, ok, gremo naprej, zdaj pa gremo kar na box. Zdaj, včasih se zgodi, da kontrolori ne dajo Q&A-ča. Q&A-č, za tiste, ki ne vete, pokaži, kje je Q&A-ča, ta prosim. To je v bistvu, kjer vneseš noter, koliko ti naj meri pritisk in s pritiskom se v bistvu meri, kolikšna je tvoja višina. Se pravi, zdajle po standardnem pritisku imava midva višino dober kilometer. Se pravi 3000 feet oziroma dobrih 1000 metrov. To je pa na standard, ampak Q&A se ponavadi da je pista na 0 feetih, višina 0 feetov. Se pravi, ampak zdaj na vzletu to ni tako pomembno, seveda, ker verjetno bomo šli v gor, ne, ampak na pristankih je pa ne žgreno, ker se nam mudi malo. Pista je bila 0,3 desno. 0,3 desno, potem je pa Salgo 1 Alpha. Prva točka, Salgo 1 Alpha. Kje si? Salgo, evo ga, Salgo 1 Alpha. Je tak? Je tako. Utrjeno. Salgo 1 Alpha, transition nimava. Ni dal, pa... To ne pa insert, ok. Salgo. Zdaj mi boš pa kar pomagal, govori, da nam veste, kako se rabo. V redu, za Salgo imamo Uniform Alpha 4, to je verjetno Airways. Kaj pa ta Salgo 1 Alpha, gremo na Salgo, ne? A nimaš? From Salgo že imaš. From Salgo imaš, ne from Salgo 1 Alpha. Ja, tako ja. Salgo, ja, tako je, imaš prav. Salgo... Uniform Alpha 4. To je pa Airways. Ja. Uniform Alpha 4. Potem je Javro Yankee Alpha. Ok. Yankee Alpha. Yankee Alpha. Victor Romeo. Victor Romeo Uniform. Uniform. Tako je. Next one. Naslednja Uniform Lima. Je Airways. Ja. Ok, Uniform Lima. 615. 615. Naslednja Echo Romeo. Echo Romeo. Sierra. Echo November. Hi, the security and safety checks are all done. Are you good to start boarding? Gospodična me sprašuje, če lahko začnemo z okrcavanjem. We need around 15 minutes plus, so why not? Yes, please. Yes, please. Okay.
Ersen imaš odlično, potem imamo spet Uniform Alpha 4. Samo trenutek, Uniform 615, ja, tule gremo Ersen. Ja, si ne... Aha, Nimam še Ersena. Eko. Aha, pardon, Ersen, ja, vdevam noter. Ja, ok, naslednja. Naslednja, Uniform Alpha 4, Alfa 4, ko je. Potem imamo Bravo Kilo Zulu, Bravo, Kilo Zulu, Kilo, Zulu, noter. To je to je to. to. Naslednja, Op. To ne bo nekaj prišlo. Bravo, Kilo, Zulu, ok. BKZ. Čakaj samo malo, clear match. Bravo, Kilo, Zulu. Probi še enkrat. Mismatch, ok. Tole pa nekaj ne bo v redu. Whatever, insert, samo malo. Ostala smo na Bravo Kilo Zulu. Ersen. Ne, za Ersen imava Uniform Alpha 4, pa je pa Bravo Kilo Zulu. Tule bomo dal Bravo Kilo Zulu, ja. Za Bravo Kilo Zulu, kje sem ga videl zdaj? BKZ, ne? To je ta. Ja, potem je pa UL 615. Samo malo. Aha, škaj mi nekaj ne štima, treba nekaj ne štima. Zakaj je ta BKZ tole gor? Argup. Samo malo, nema stavke vidi. Glede insert pa si. Ne ga pa spusti. Samo malo, BKZ, Erzen je bil zadnji, ne? Ersen. Zakaj imaš pa zdaj BKZ tam? Ja, glih zanimivo je to, ne? Tam je zdaj zanimivo, zakaj je zdaj tega vrgo predstavljeno. Pred za, naslednja je Kaj bi ga zbrisal? Zakaj? Ker mi gre na, ker ne bo plavo. Samo malo da vidim. Poglej na plan. Ja, to ne bo redo, ker je glih. Poglej na plan. Samo malo. Cak. Vidiš, ko se prebija. To pa ne bo v redu. BKZ bom dal ven. Redo. To se znači BKZ clear. Yes. Zdaj pa damo clear BKZ. Clear BKZ. Samo malo, mi še tole končamo. Book salvo. Pejdi noter nazaj na Airways, prosim. Pa se da to na Airways in da ti ostane noter. Ali se ti zbriš? Čak samo, kaj smo zdaj tole nekaj. BKZ. BKZ je tukaj gor. Zakaj je ta BKZ tu gor, mi ni jasen. UL 615 štima, iz UL 5615 bi mogla midva iti na Digbo. To se znači moramo da tegala. Evo ga. BKZ. Gremo na Digbo. A ni UL 615? Samo malo. IDIGBO. Digbo next waypoint. Digbo, ja, ok. Iz Digbo gremo pa na L615. Insert. Ja, dol. Digbo, ja. Airways. Smo rekli Lima. 615. 615. Prte tam pa ni uja, zilja. Ok, next one. Vaden. Victor Alpha Delta. Ja. Eco November. Ja. Naslednje DCT Direction. To je v redu. To je sklopno uteka. Ok, pazi. Uniform Tango. Pošlo, insert, gremo dol. Vaden, iz Vadena gremo na next waypoint, je? Uniform Tango. Uniform Tango. Eco. Kilo Alpha. Ja. Just a second. Pol je spet Direction. Samo malo, Je tu, da ga preverim.
uteka je noter, ja, fly 370 direction to Tuvar. Moment, insert. Uteka, ja. Črkuj mi, prosim. Tango, Uniform, Victor, Ja, Alfa Romeo, Alfa Romeo. pa ne spet DCT. Ja, to so šli na letališču pol. Magam pa Maga ena right. Ja, ok, moment. Tap, insert, ja. Gremo dol. Še enkrat gremo Tuvar. Ja, ok. Next, kaj smo še rekla pol? Magam. Gremo na Tuvar. Črkuj mi M. Mike Alfa, Golf Alfa, Mike. Golf Alfa, Mike. Alfa Mike. Ja. Magam, pol je pa Magam ena desno, je. Magam one right. To bomo bolj vektorirali. Insert. Just a second, I would like to check the flight plan. To. Evo, zdaj pa je odlično. Ok, super, imamo. To je to. RC. 10 miles. Cop. Cap. Ok, so far so good. Vremenski radar on. To je to. Če se strinjaš, prijatelj. Imamo zdaj to, kabina še odprta, goriva 9140 končano, točenje goriva je končano. Imaš kakšne pripombe? Negativ. Ok. Request ATC clearance. Check the box. Okay. Ja, nimamo V1, V2, pa VR še moramo dokončati. Da on to pogleda zdaj prvo. Ja, vidim. Ok. To mi je pripravo, v redu. Flaps. Ena bo dovolj. Flex temperature. 55. Roger. Pravi, ne vem sploh, kaj je flex temperature. Toto pogibanje kril. 122 piši, V1. V1, 1, 2, 2. Ja. VR, verjetno 1, 2, 3. Kaj sem gledal? Si ga otrofil. V2. Moment, da pišem 123, ja. V2, 1, 2, 8. Ne bo to pisal, 1, 2, 7. V2, 1, 2, 7, ok. Lahko jim na hitro poveš, kaj to pomeni? V1, zadnja, to zameri se po hitrosti, ko doseževa hitrost 122 vozlov, je to zadnja točka, na kateri lahko prekineva vzlet, se pravi, to pomeni, da lahko dava, vklopiva reverserje na motorjih in dava maksimalno zavoro, da se lahko do konca piste še ustaviva. Ko greva recimo do 125 vozlov, je že prepozno, lahko samo še vzlet ali pa se skrešava, ko greva čez pisto. VR je hitrost, pri kateri, se pravi, pri V1 je prvo, pri V1 pilot reče commit, kaj ne, pač take off, ne, proceed, odvisno. VR je pa potem hitrost, če gre se za take off, je VR hitrost velocity rotate, se pravi hitrost, pri kateri dvignemo nos letala počasi do 10 stopinj in potem vzletimo, potem pa seveda po take offu pa damo počasi na 15 stopinj ali pa celo več. To smo zaenkrat naredili. Are you ready for take-off briefing? Yeah. Are you ready for take-off briefing? Ready. 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 No, da, Ready. Ready. Ja, kam to? Ready. 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 Stari.
V glavnem, kaj smo rekla, gremo s piste Hi 0-3. guys, here's the load sheet for you. Ok, prinesel je račun za gorivo. Thank you very much. Thank you. No problem, have a safe flight. Thank you very much, have a nice day. Gremo za take-off briefingom 0-3 desno,